Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course namuntlha hi ta hi ta update of course album ya Benny Mayengani president ya malembe nambara mi swi twaka loko zi hi ta update swo ku na ti-trending to karhi man. So before yo hi fika kwalano you need to understand guys ku ri track ya malembe yi kote ku va yi fikisa 71,000 views hi one day exactly like one day a yi ri ka 71,000 mi swin'wana swilo mi fike mi swi tiva sweswo like it's pushing crazy numbers like swi le ku chaviseni leswi yi nga ku swi endleni nambara leti. Yeah, I getting a YouTube very. Is it network or what? What's happening? Oh, okay. Yeah, I'm getting a YouTube bale that channel na kona because there is a reason why here la. Then I'm sure na just after a day and 17 hours, like 92,000 views. It's crazy, guys. Look, Chavis in. I read. Wasn't going to post. I release and show some thing about Chavis. So as you can see, look that channel show. Come see like number 20. Can monitor show we do going. So no update, but yeah. So like number 20. Come no going. We show some hey look push ka number to chavisa swinene wena mhaka leswi a hi nghene ka chat leyiwani vhile swi kuma vanhu byeri van'wana ku ni pressa kwala nga tsala ku #20 la kona hi kota ku va hi kuma that old playlist ya ti-chats hikuva a swa ha humi ka YouTube but swa ha ri swi kona through that link mi nga swona ni ka hi pressa la so hi leswi hi le ka South Africa trending music videos la South Africa vhele so hi ta cheka laha hi for murhanga phanda yi kona a hi ze hi hlwela ni mi ta yi vona kwala under top 30 hi ku tirha top 30 as you can see for kuma ku yi kona as malembe anda ko yona ntsena ako malembe ntsena leyi nga ka number 20 there is also another track here track liya ya u ta ni dlayisa as you can see na yi kona la on number 27 so hi nga vula tani congratulations to murhanga phanda a ka ha zi ka ha ni da ku no na hala ku prova swi na ku komba swi kireni guys you know me man ni te endleleni vito man wala mhaka leyi tani swo ta iTunes but hala ma swona hi sweswo and the general murhanga phanda yi nghenisa 3 tracks a mi swi tiva kambe la ka trending loko ni ta tlhela ku na rin'wana risimu ri nga ta nghena generally so u zama ku vona ku ti tshamise ku ti-views ka letin'wana ku nga ha nghena rin'wana risimu la loko hi la ku swi chekisisisa la in overall yeah okay u ta ni dlayisa i 16 then ya malembe 92 ne leswi ti fambisaka swo hi vona yini yin'we yi landzelaka kahle ti-views la mangovo yi na more views than u ta ni dlayisa but a yi nghenanga trending na hi swo ka yi fike yi trenda ku yi la mavona a ni na ku chava ngopfu mnyembani twi na ku no yi le ku rhandziweni hayi yi le ku push yi le ka 52 ya mnyembani yi le ku pusheni se manjeni ku ri by far a ni na mina ni fane ni renka hi ya mina I think a mnyembani ku hi mina hi ni twi na ku do number 1 ku hi side ra mina a ta hlupha top 3 ya ha ri ku ni karhateni swinene na sweswo a ndzi za ni va sure ku na yi paka xinjhani ya ha ri ku ni hlupheni swinene hence I'm telling you guys loko ni yingiselaka na risimu ro tatisa album so it's difficult loko wa ha ku liya wa ha ku hi ximomomo even then tlanga ni to ti dlaya i twa swincinci ba u ta ni dlayisa swincinci ba ya malembe yona yi le ku hlupheni swinene by far so swa ha ta hluphanyana ku va ni swi tiva ku yini top 3 but number 1 ya mina mnyembani ri yo number 1 ya mina ku hi this album and stuff like that wena mhaka leyi a swi helele laha vhele Master T because na loko hi cheka kwele ka vo iTunes leyi kuma ku ka ha ri on nakona ka ha ri on swinene as you can see hi ngeneni hina lava mi fika hi kuma ku ya malembe yi le ka number 1 ya ha ri ka number 1 and you need to understand ku ri yi nghene around vo ma 12 ku hi system leyi hina ni ta hambana system yi nghene around loko wa nga ri ku zimini foni okay ya yi nghene around la 12 ku ri hi twa ku ri 1 kwala loko hi update so swi na over a day 13, 14, 15, 17 hi to yina a day and 4 hours ku swi ku yita bawo ma 6 ya hi ngo swi tekisa sweswo so ya yo yi pushini swinene kona swi ta va interesting na loko singo Mr Post va humeseni probably maybe na ya ta ri kwala henhla ti ri karhi ti susana so murhanga phanda ya leyi na equal sign ku kombisa ku post na yi le ku cinceni ku hi leswi hi nga swi dyondza Cardi B wa ha ri ka number Cardi B le ka number 2 so Cardi B walo as you can see ka number 2 na ina equal sign mkomba ku nga le kusukeni then wa nga ku teni ma ending manager na ina swi ku ina plus 3 so a ku busy blind yi tirheni murhanga phanda so hala ka top songs tani swi tiva a swa top songs ani tala wani swi tirhisa because swa nyamala nkarhi wun'wani but top song ya yona vhele ku ve ya malembe ne
leyi of course yi nga kota ku va yi richa number 6 vo tala mi ta mi vona number 8 ku leswi mi rhanga phanda yi nga posta swona a ya ha swi vonanga swa number 6 so that song a yi ri koti ku va richa number 6 as you can see ni nga ku mi kombiseni kwalano rero risimu leri ya malembe swi nga mi bayisa a hi album hala hi vulela in terms of the songs as you can see a ri koti ku va ri richa i number 6 so hi nga vula tani congratulations to him so hi yona top song ya yena in overall yi koti ku va yi richa i number 6 yeah like on YouTube in like on iTunes in overall leswi of course swilo swi nga fika swi endlisa xiswona ku editiwa nchumu tanihi swi mi swona screen kona swi huma ka endle screen recording just to show ku ndzangi ni edita nchumu risimu ri kota ku va ri richa yeah number 6 vona mhaka leyiwa so yeah hi leswo as you can see swi swi kwalano ku ze ku editiwa nchumu tanihi swi maka swona so ku na album leswi yi nga ku swi endle swa chavisa swinene tanihi swi mi swi toka munhu wa zange eka YouTube swi komba ku project yi tikisini swinene like hi ku na hi vona ku the real numbers yeah in overall so hi sweswo swi number 1 ku hi laha ya malembe yi landzeriwa hi Mangovo yi nga ka number 2 ivi then yi landzeriwa hi u ta ni dlayisa as you can see yo top 3 ya kona ku hi ti-views kwalaha ma vona mhaka leyiwa top 3 ya mina ka ha ri Mnyembane ka number 1 ya mina a ndzi za ni yi number 2 a ndzi za ni yi number 3 it's very difficult it's very difficult to tell ni nga yisa mani letin'wana tani kha ni voni hi swona stuff like that leswo or ni to draw sa ku ni tin'wana ti nga ze ti draw man loko na mugeza futhi kha kuma mtika dyondza xikolo u ta hi susa vusiwaneni n'wananga nkarhi walowo na vo va nyikiwe chance yo byi susa vusiwana ivi va decide ku nga byi susi va ti tshame na n'wanuna Alexander sweswi hi ku hi nkarhi wa mina va busy no ni kwetlembeta ku susa vusiwana a ni susi vusiwana bya nchumu loko ku ri ku vusiwana mi byi zonda a mi ta mi byi susi nkarhi luwa futhi a swi olova sweswi hi ku swa tika mi busy no ti endlanga ku ma byi zonda a ni susi vusiwana bya nchumu vatswari yimani ku hi fake